Tenenge kengo geme ko yen ko tafananga nangemu November kasuke tamundo nakatonga sino wujunu fili tample aro filo. Kabare beno ko kitungere lenki onaro kun kinyanda ga o ta ga bismillah. Kunyi ne mama ndio kati sonu ko aro sonu kan kamu kanunga ko beno ko terun kana wakati ke dimanso na utu jamani ke no ni madina no ko keso o ta ga ke wakati. Warin jopa na di jema bangenga jema mara jatenda ko nanti sira haka be ko nego jema marandi kengo wujunu sikido soro tami aro tomu kengo ki aweken baka seru benu kitayenga ta kununga kenga ni misikinunga ko nga wujunu tami aro karago kendo kamo segi haramareme misikinu ku demande woninya kati kunga kenga ni jarandi aro biradonga Kamuran karala be go no kenga ni university nga karalemu ira grevunya kenga ni nagole na karangen sigindi bawo ira koyi nanti igariti karamugo be sasa kenga ni karanyamugo be sasa igauti kebera system LMB ira koyi nanti kense randarenga na maga kenga ni diplôme nga angana munda na gole muru gouvernement de kense randare gonno inta aranta yamare kinanga mo sukama kudo ana katarno gouvernement golende kenya sababura ira goleke ira karangen sigindi bito sikime ala kamsa dangte ke nangemu November kasuke tamunga 29 impakati kenga ni uron kabundinga kono bugu kendo segunaga tancheke kilometri kari yugodo camion beni ikati me camion ke me bononte nyani siki kilila khenga kari ke gari asampa asuginte suru benu gatogadi kengo suru nagati aweke mbaka seru jogunto kuni seru tami aro segu kubenu ga jogi mo buru kuni seru segi ay ira jogunto ngutu jaweri nandagate nga segu dotoro langa Dr. Labe gautin kenda nyakoro fumba. Kenda ngifale yero go baka kubarindo ora ka dire kengo Timbuktu marandi karala gabe wono nga ira seru burunda yimbe lokunga nekara karangunda nundo kumpa aro jote nyana me tatu go kebe dabarni ida demande muru yuman ko maga kuro igarawo karangen jopana mugobe kabare benu banyo maga lenki ni kinyanda ga kunya fayke o ta garano kemnu dina ko ta ketane alla gana dumete